1500 की 1500 camera don't send me. 1835 captain Yuli like the Yabudo. Yes. Have you? Makadabi. She Kanoni. She manipuri maps here. She Cabo Valley Amazon combat your map near I ying with the Kani. But the maps ying by Tragadu Yati Heba. Aduna, she give boundary, Pivamsi, Kamaito Geda, Barmagi, Glass Palace, Chronicle of the Kings of Barmina. Madugi, Sekundagi hair Hazel upon a map of Yawaneva. Adudasu, Yiba Mapto, Cabo Valley, Yauna, Barmana, Ye Habesia. Manipuri wena ye haibasi ai adugi map tu da su ai ubo phangi hajiki adu si amna clear oiba map ni si kano general yuligi du da aina color si khara bright we helaga puthorpani sigi je tamona ne akoina sigi map si 1858 ta 1858 sabani adu mani yi basi di kano about 1500 AD gi matam gi wari da base tawga ye pa map ne sigi map se ai kano ta haija gi ko tamona puthore ba map se akoina ai action ba nate irang ma thoi se if people yam pikba kano ithar ma ka madura military base tawge na haiba gi pot aman lain tro ado sidai Chinese influence adigi US influence Brahmas ne makhan to south doine kabo be is ki power je amana ne sig matang ai ga point kara haisening bidi akoina san tai singge masi yamna great race amane si Burma da su khwaidi hena sawri ne ba adu maitei singa tai san singa yamna nakna basi centuries mamang lagi karim da su moy squat khada de koi adu ka diplomatic relations sangna akoi gi kano da akoi gi sora kano da yengbiyo akoi gi saitharon kumba ba de yengbiyo amasung ningthoro lambu ba de yengbiyo maida matang laiba record si da khwaidi sangna leptana hujik phawda akoina koi ba matam da su tai san jing sina maitei sing bu highly welcome to bani makoina adudi sipugi ningthau masa amana akoi gi sakhi ba mayam tim mayam du da sidi noidi katai haibani a branch of a broken tai gi dagi khaido khroba maset ama haibani haidana man yamna thawai yong welcome to ro nganga ibudu madu aisu adu experience to maramdi matamdu da aisu moina adu unaba matamdu gi video do thorpa matamda aisu already among maurongi adigi asigi yunan gi tali gi adugo western kano kham region akoi gi eastern tibetan plateau area sin nainaraga labanina aidi mana haibadu deida ngasai gi yam phajaba reply khara pinning about deida akoi aduida ai suppose aisu matamna satpe yawge na ai ticket kaktai phawba tawro mane du kona police ta leibanina ai mafam rang khangdana satliba mising du kana ne khangde adu moi saminaraga karigumba lambi da kari thoadi aduna ai adigi ai kona withdraw to hobe journalist ngatan nati ko ai di adu khangde tamuru pajan roi mu myam cha nati adu boba adu mai to duna ai su hayeng ai ngonda di charge du ona tenan tor puya aduna ai salhogde tamogi kano je belisi ai khoigi ni hairaga di mase khara orthodox oiba yamna huziki modern gi world gi akhoi global village ama oiraktana prithvi gi anoba yawol ama laktana each and everyone ji interdependent oiroba matam sidida aikhoina thaina gi ariba history gi area amada sangjhaleraga aikhoina sum masi aikhoigi ni aina khanral leragadi masi khitang aigi motadi hojiki akhoina leiriba matam phibam oiriba sileiba walgi nungsit asi yengaga aikhoina khitang akhoigi pak chauna yengthokpagi darkar ama oirena aigi research work aduga aigi methodology sigi matungina di adona khara hainingi masi aikhoina historical age singda oirambadagi huji oireiba ngasai akoigi anoba modern world si lakpa matamda akoigi shape ama tawraga leikre ado akoina ngasai gi history gi perta sisi orami haidana som adu khakta khanna leiragadi mase hanna conflict thokpa yabagi amuk
ngasai adugumba area su leitaba nate na ai swaida sorakpa kharati hainingi aduga si manipur gi ni haibdi historical age sing da parrot sing da oirambado ngasai gi ekoina samna harabada aina hojik nainari ba koi gi soraren masa khunkumba ina yamna ari ba pungi lairik haibadi san tai singi lairik tu deida adudasu akoi gi samlong di great akoi gi mongmaurong da capital oidna akoi gi sukom bhana pan gi wa matamda magi manau samlong di great sibu akoi gi army gi commander in chief oina khallaga mana western campaign to lakpa matamda Tripura na singba aduga kasari area joy toro matungda manipur kumdhara aga manipur yolopagi wari isu phajana yauri aduga ngasai gi maruina akoi gi upper sinwin district aina akoi gi gazetteer of Burma gi manung yawba upper sinwin district ki haina akoi gi gazetteer amalai adugi matung ina yengba matamda जो अकोई हिस्ट्रिकल एज दबुदी अकोई की काली से काली वाइना लेबसे अकोई की कबो वैली सिदैदा अकोई की अरीबा मतम दा प्रिंसिपलिटीज अहुम लेरमे नॉर्थ टू साउथ इसे मराक सपा अदु याम सांगना लेबा अकोई की करी कबो वैली सि अकोई की सिनविन रिवर दगी नोंगचुपता अकोई की अंगो हिल रेंज लेखे अकोई की बर्मा की मनुंग मसे अंगो हिल रेंज Burma da hojik Burmese inong maming tholamadi ai hanadi Burma ki maming leiti Angoi Hill je akoi maitai na Angoi Hill leisi Angoi Hill na British ke record su dum leire aduga sige west lei ba valley asine akoi gi kaino se Kabo Valley hairisi adu masi akoi Urkhul district tagina masi akoi gi Maklan river ina malairi amasung tare Tuyungbi river ani ji punjalaga sendagraga अकोई की कबो सिदा बर्मा की मन तारगा अकोई की यू रिवर हिना लेबनी अदु मसिबो अकोइना कबो वैली हैना खंगने कबो वैली से अवांग थंग सरुक्ता ना अकोई की सोंगसुक अइना अकोई मैतेना समजोक हाइबदो अदु की प्रिंसिपलिटी लई अदुगा मयाई थंग सरुक्ना खंबाट की प्रिंसिपलिटी से लई अदुगा साउथ चलगना अकोई ने कालीना अकोई काली मियो काली से अरीबा मसिबो राजा गियो हाइरगसु अकोई थाइनगी हानगी वारी लाइक द खंगनबा अदुगुंबा स्टेट अमनी असी अहुम सी अकोई की कबो वैली सिगी एरिया दा संदोक्तन लेबनी अदु मसी अकोई की 936 AD अदुआइदा काली सी अकोई की मैतै अमसुंग चिनसिंगना कनो डेवास्टेट तौई हाइना मोई अमदी यावी अदुबु मसी करम मतमदा कनागी मतमदनो हाइबदिदि अकोई की मणिपुर की रेकॉर्ड दी क्या थेंगदे अदु मसी खर कुमना स्टडी तौबम संगी मसी अदुबु मोई की काली की बर्मारों की रेकॉर्ड यावबदगी नि ओइरमगनी मखोइना अकोई की गजेटियर दा ओसी अपर बर्मा गेजिस्ट नो अपर सिनविन डिस्ट्रिक्ट की गेजेटियर दा यावबदुनिको अई हाइसरिसे अदुगा अमुकसु मसी अकोई की अदुगी मतुंगदा क्याम्बगी मपाई बुंगुगी हाक्तकतसु अकोई की सेनबी कबुगी एरिया से अखोइना यामना मसी पेनिट्रेट तौरमी अदुगा क्याम्बगी मतमददी अखोई की मोगोंगदा पोंग निंथौगी कैपिटल सु ओइरबा मतमदा मोगोंगी निंथौगा पुन्ना अखोइना खंबाट सी पुन्ना लान तामिनतना अखोई की कबो वैली एरिया दगी फार बियॉन्ड सिनविन तुरेन से लालगा अदुदगी निथि तुरेन दगी नुमित मंगानी की खोंचत फाव चतप लम भावा नोपोलोमदा नाउजिरी रेन जैना मोइना पीरी अदुगी लमदु भावा अखोई की मणिपुर की लमदा मणिपुर की निंथौदा पीरे हाइदना अखोई की कनोगी उसिकी मोंगयांग आइदी मोंगयांग अनदो मोगोंग हाइबदी पोंग निंथौदिसिना मणिपुरदा ngसाइगी लम येनबदा हाइरिबा एक्टिविटीज अदुदा कन्क्वेस्ट अदुदा मैतै निंथौ क्यामना लौहिबा रोल दु यामना हेना फना एक्सलेंट ओइना लौहिबै दंता माना लमसी यामना चाउना मणिपुरदा पीबगी वारी लाइरिक्सु याम फसना लई मसिबु हानबा मणिपुर की इंटरनेशनल ट्रीटी नि हाइना सु कनागुम हिस्ट्रियन सिंगना सु लौइ मसिगी मतांग सिदी आइना अखोई की लाइरिक अनिगुमबदा मणिपुर यूनिवर्सिटी के स्कॉलर सिंग फोंबला हंदक तसु सिगी लाइक सु हापनी अखोइना
Kingdom of Pong and the conquest of Khampad by the United Forces of Manipur and the 𝗠𝗔𝗡𝗠𝗏 and the resulting social and cultural exchange. And I say that I say that map amasu adugi conquest ko mari lena ba map amasu ti yaw bane. I say that sigi map si oh sigi map si kano to bane si akoi game si dagi si mogong ni mogong si mungkong ay ni so hana korami masi yamna historical way ba yamna ariwa mawrong sina khwaidi ahan ba koi pongi san singi capital ni yamna celebrated mawrong sidi hoji Yunan China da leigre ko adugi mathang da second da mogong sidi da moina capital mo oi aduga adi matang sum kharam da takthar padi bi sin namasung Burmese awasing sina moi thugai ra padi akon da mongyang da mo oiduini adu hosiki mogong peru ki manung da ni kyambaga akhoi gi pong to suhen bhagana pullaga akhoi gi kyang khamba da landa gi basi sai bawdang ahan da thamjagi yam nuaje oza ai oza dong laksege ai oza da yamna haida realistic oi oza nga sai thambiri wafam jiko aduga ai gi ji nga sai theoretical argument ama put up tawna bana convincing oi bama lakna bo khona je khibani ado and was successful haida ai tamo ani gi maike dagi thamgi baje ai historian am ji yore aduga activism ji yore and now oza da mo realistic oi ba kai area ji da mung chang ase oza gi kabu belis oza chapiro bra explore to bra masi ai Chandel SP wina isa himbari lere adu experience on the hana area du da ai khara da ni sangu ba yam hen sangu de adu orga so I my through the knowledge of geography and the records I am traveling every day in the whole of this Southeast Asian countries and mostly the ethnic compositions in the Southeast Asia. I am trying to study and I am trying to focus and now I am writing a history of the San also. History of San also. San Tai Pong. So very interesting. And I am bringing out the most clear picture of Kyamba and his time also. Okay. And none of the Manipur history mention about the San or Pong King. Even the Pong King, Maming Bawa, I'm the Kanatra mentioned to the Palamde, Masiam Libak Tivani, I do the Pongi, Kiambaga Seminariba, Nintodu Kanano, Kanai Masano, everything I get writing Chinga, Sahi Mari Mangas, the loin of defined. Ozayam noise, Adu the Kavu Ligi River, Ozana, Chatlubagi, Tingarapa, real experience, Adumagi, people composition, population composition, Adugamagi, geostrategic location, Sinaching Bagi Matan Kitanbi. Sinatragasu I specialize in geography and offer cartography so I offer to making and surveys aduna I am the clear picture of pina ba yam kana langna sei aduna ngasai gi hairi ba sahi kharsidadi akoi gi Cabo Valley area aduga si nearby area se yamna akoi gi atopa tribe mayam singa loina settle toksin gre adu hongai ba asigi scenario sidi ekoina absent oina minded oina leiraga ekoina hograba itihas ta yengaga ekoina adu tang hakta depend to leire adu akoi yamna relevant sidi how to deal with these new changing scenarios sidi da akoi gi kanama makhangi relationship kanama makhangi diplomacy akoi tawgadagi haibasi maitai singda yamna maru oiribadi aikoina diplomacy bakchange kamai dona aikoina si sumai matamamada aikoina dominate tawdana leirami hairagadi aikoina kana karamba miyoising sisu kamai no khomjalaga kamai tawtana akoigi madugi dominance natraga madugi relationship to sagatana thambagi mathau musu tai akoina makoi madu loi pukau kau thoga aikoina hokharba itihas ki history khate yengaga haibasu madudi history oina leigraba potne history is history the history of the past neba adu akoi aduga ma hairiba record sing adu mayek sengna thamba haibadudi yamna mathau tai ba aduna aisu yamna mayek sengba pot amaka put hoklabasu ay yam kana lakna seri like so ay loisu loisaleba adubu aina spell out the kharagadi adum tawreba aduna Cabo Valley gi matang sei da ngasai gi Cabo Valley da tari besing se akoi gi hanagi huziki din nataba hanagi history gi matungina haijage ko okay
Huziki Nataba, Huziki the Yam the conflicting way. Was it Burma to what was in a lang in Mayam Sini? Adu, according my tasting Yam the Handok to Bamaka to Tagatavia the Bunsuleko. I quay Alumpayana Manipur Landa Kibido, Manipur Nungshida Landa Basunati. Adu Manipur Torsa Tong the Landa Basunati. Aduga, Maki di the other but have a mo even. Aduga. Karigino haibata mana angang wedding ita sahi trameri trama swai dem surapa angang wedding matam da magi pong from lam oil ba shebo hariba awang thangba akoigi mu turen gi torban sonda leiriba shebo hariba mafam seida garibani was di barabar masida sita na penetrate torga mu ture lan thoga irabadi turing gi maya marak yorba se shebo sida barabar kem chi ohum mari to Garibani wana came to Matamda, Numit Kunmangani, Tamaki Mea, the came to Yowe. Adude, Nasai Madrida, Maite Kasi Horsena, Quigi, Sidangang Batargi, Yamdi, Yamiko. Aquina, Kasi Hibasi, Aquigi, Tai Singna, Maite Shibu, Katsi Hibanico, Aduga. Katia has in a Burmissing the Hiber, Burmissing the Matado Co means Aduga, Cassia have loans in a ties in the Hibanico. Aduga equity since his historical time, it is slightly ahead since I had of Kano the Gihona, Kiamba de Gihona, Matation city ties in a very close diplomatic relation, Sagadum like not with the Burmese Awa, Moy the Awagas Ulana de Aduga. Maitega Hena na Akoigi ties in Jay, Sans in Ziga, Yamna close diplomatic relation, Malinare. Masina Maram organic Garibani was na Awang Tangba, Burma, Upper Burma, Adu Irabati, Nuksutam was Maki Kubanunda, Adum, more than 2.5 centuries, decades. So he's Kunmangarungi, see, man, dominate on the lakes. Aduga, I quina Awang Tangba. Irabadi Turengi, Nongsupi Spark saw Robalam the Masi, Dominate or Lady Iba Aduga, Cabo, Hiligi Matangi Laivisi, Aquagi economy. Lapa Amo Kingdom of Panmotam, the Aquagi Lamsi, where you pang your pot resources based over a kingdom of Malik Saliva, the one to ever. Adu Aquagi resource to as she hide London, Laban, Adun the resource based the Gi, Aquay Satayan and Satineb. Aduna Barabar, Aquagi. Munna ang paragi yung Garibani was in Matamda. Kaya tuwing magi activities mayam sig marakta awagi awang tangba Burma si tuwing na landa si kanino yung agadi resource kombasat paneba. Ako'y adigi manpower matamdi kway maru bisu manpower is you factor amani manpower yaw tala lebak sa laibe yaro. Adigi sinmi yaw lebak sa laibe yaro, lanmi yaw lebak sa laibe yaro. Aduga agriculture is low uba singu uba kari adigi peace hawa yaudana ako'y leiba kingdom ama sarayba ngamde adu highly resource mayam singsi highly ba jaga singsi de phangi ba mineral resource adigi atopa civilization ki pose mada samna hairabada sector ki excavation da lermi ba processing ki pot mamanya ba pot lermi ba matam du kadai de no haije kana amta na link to bulak na te adagi puni dagi ako'y archaeological survey gi amani expert amani la amaga adu hairame da hairame haraga mayam ji tummaga leithueb leire phangi ba potsing do adu leire process line jibu ngai gi adagi expert manipur city mataw de yamna chawkholami aduna kanu wheel gi pottery gi kano civilization do manipur da leire me na potu urge ta haijelle adu manipur hairu potu kadai di lakpano masi kadon de phangi adu di kadai lakpo oiram bi ai haibaki historical link to ma khangdragadi adum puzzle oramne manipur da leire praja ji haraung ba adu manipur da leire pottery si akoi gi wheel gi ma tawram da haijan bi ne adu scholar ji haraung ga nuai leire ne adum pen tho leire ne akari nate si leire potsi kadai de lakpano haibu yengdre asoi gi son gi leire link to di akoi gi ari ba leire sing amasung so nongpoki ari ba leire sing ji paraka na naina ka da khangada bane ba adu da
꼭 튕긴드라가디 아생바 히스토리도디 라아로해봐. 아도 마사기 카보 벨리기 오사기 익스피리언스인제 그냥 셰어 비워서 마사이 인 하이저기바 카보 벨리기 마기 people 아드가 랜드 아드가 마기 오자나 땡나라고 호주지기 나티디 아이디 얌카나 꾸이나 레이톡트나 아이디 폴리스 오피서로가 얌 꾸이나 이더 우다 사트나 레비야디 야더니나 아이기 카라 레스트릭드 오이블레 아두가 하이리브 자가시 penetrate tàu bài si yam na usi oi ri situation du dei da akoi police officer am nei heto panga sa lu ya ti ha oza precise question nam da jage hai bi oza ngasai kabu da lei tari ba hojiki population se sigi sina da sina hai tare manipur gi moi da fill to baje manipur ji moi ne kamai fill to wi moi gi matam amagi mama le bang in fill to bra kamai fill to not only kabo the whole of the Barmagi wa haijige kabu gi su khangjare moi gi laibo officer sing jo koi sahi ani hum leina tin da rang sai gi function mayam tore adegi border trade si aini SP han bo oiba sahi da ni ne hangdu ise free trade hangdu ido sidambaram sabla ga ade Barmagi minister sing army gi la ga hangdu ibadu ai inong nong ne SP ka ba matam da 1995 की अप्रैल दने भांगदु इसे सिदंबरम ना कोई कमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर ओइबा मतम दने भांगदु इसे अदु आइसु इनों नौरी बनी इदी मोरी के मरम मुन्ना खंगद्री बनी अदु डिप्लॉयमेंट तौबगी नुमि आई हप्ता फादरिंग इदने हांगदु इसे इना जॉइन तौबगा यस अदुबु मोइना बर्मीज की ऑफिसर सिंगसिना कोई मैतै सिंगसिबु यामना रेस्पेक्ट तौइ रेगार्ड तौइ करिगिनु हाइबु मैतै सिंगिना बर्मीज की अनौबा न्यू बर्मा अमा सागलप मतमदा मैतै की एक्टिविटीज मैम याउद्रगदी की अमरोमदा वेरी नियर टू इम्पॉसिबल भाव ओइरमेब ओइरमी हाइबदी अलुंग पयाना मणिपुर लांदार इबदो मा ngसाई गरीबनी वाजना अंगांग ओरिदा मागी पोरफम लमदमदा मागी कासी हॉर्स मैम दु पूरा अगा मगद तौबी एक्टिविटीज मैम दु उबदगी अंगदंदी माजु हयेंग सौरकांदा करिगुंबा बर्मागी निंगथौगुंबा ओइबा फंगबतारादी असिगुंबा मनी गरीबनी वाजगी असिगुंबा कासी होर सिगुंबा म लेबा तारागदी आई हेना सौबा निंगथौ म ओइबा ngangani हाइबगी कॉन्फिडेंस अमा मासादा इंस्पिरेशन अमा दुगुंबा सागत खिबरा हाइबसी आई मदु सागतलंबनी हाइबसी आईगी थमोइदा लेजबा असेंगबा पाखुमने अदुगा लोइना लोइना ना माखो मसिदा अमता आई पोइनल त पंजरबी अलुंग पैना लांदा बसी आई वारी थैदोकरे अकोगी 58 की नवंबर दगी मा लाए मासी पेगुरोम द चलोगा हलगनी को याम थुना लाइसे लागा अदिद अकोगी फ्रेंड्स की फुलाई का फाबदुदगी खरा मा बर्मा करी पेगु करी गे मैम सी थेंगनबा अदुगा तौरगा मान फुलाई खरा मा पुरगा मणिपुरम लाकबा मतमदे मसिदने पाउसी लीक ओरक्तना मणिपुरगिसु पाउसी लीक ओरक्तना सुगुम खुलाई मैम पुरगा लाए हाइबसिदा निको मणिपुरना अदुदनी मणिपुरदा कनो कानबा याबा करी अमता थेंगनद्री तो अदुदि मान लेहौरिबा खरा सेलहौदबा गांगुदु खक्तनेबा फारगा मान पुरगा पुग्रिसे अदुगा हाइरिबा सहीसि मक्तदा कासी होर्सि लिंखलगा अलुंग पैन सेम सहीसिगी विंटर संगपदा ने युथाल अंदारगा माई पाइसे अदो जनिंग इज चमाना very related ओबने कबो बेली दे खैतन खौदे थाइदोरे तो that is very interesting yes कबो बेली दो नते जॉन एफ के डी ने इवा एकोगी साउथ ईस्ट एशिया द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ता आइना थेंगनजब द पबुंग होजे हाइबिरि से सिगि से द आइना लाकनिंग सिना गसागी अलुंग पयाना मणिपुर द लंदारपगी मतम सि द कोसे horsemen je एकोगी सगोल लानमी से मैतै की सगोल लानमी मयाम अमा मागी लानमी मरक्ते याउगी अदुगा अदु याव आकांदा मागी लानमी से हेन मपांगन कनब ngam ki अदुगा kasi horse ina कौरी सिनी ममिंग जो kasi horse hai सिनी kasi से मैतै सगोल दो लामी हाइबने royal Burmese horsemen je kasi horse kasi से कते मैतै बुने बा मैतै हाकला मरम ने मसिदै द out of 3000 horsemen 2000 were absolutely the Katse Maitei horsemen. Okay. Sigi same lanmi sina neba Manipur ang landa krize. Ha. That's very ironic. Sigi same lanmi sina neba Manipur re chata krize. Nati karino. Na onari ma laga puraga semine. जो ब्रह्मागर याम जान सेम इज ओजाइन हाइजेनिंग इज सिने माना सेम इबे लानमी जे सि मणिपुर रे तबुदा अमुक सिजन नत्रा बा लुंपयाना no alumba never come again okay
अमुन लाखिद्रेबा आई मसीगी मतांग सिदने सिददी वारी सी यामना लेग्रे मणिपुर की एक्टिविटी से बर्मा की मनुंग ददी को यामना लेग्रे आइना सैतमलागी वारी म इरिबदु सैतमलादुना कोना अरुइबदा अमसु अलुंग्या की सुनुपी उरिने मैतै नुपी आइना मोस्ट ब्लेस्ड मणिपुरी प्रिंसेस in the 18th century Southeast Asian history in ama aini ijagrabani already asida haiba sina kisi sisu garibani wana thasabani aduga garibani wasidi Burma manungda san gi manungda asuki mati popular oi haibabu akoi seitharon kumbaba dasu bayamna munna pada tori ni ningtho ama san gi ningtho ama garibani wana hapieba aduga awada landabiu sagai de landabiu awada landabiu su अखोई सान की निथौने मोगों की निथौने लागने गरीबनी वास्ता लान रिक्वेस्ट तौरीब लूबगे मैतै की कोनुंग सान कांगबुसिंगसु पोंगसिंगसु लाइंगैसिद बर्मासु थाजलेब बर्मागसु मोइगी डिप्लोमेट थाजलपसिद ए अदुन मसि तैदोक तैसिंदि याम तौदना अदुना गरीबनी वासना सान पोंगी निथौगा रानीगा लाकपा मतमदा मोइना हई चाबनेना कनोदा हियांगदांग लाइने मिगिदा पुथोगा आदो वारी तौनेबा कोनुंग तौद्रब मरमदि कैनो स्वाइदा कद बर्मादगिसु धर्म दीपादीगी डिप्लोमेट सिंगसु लाक्सलेबा अदुदैदा मदुदैदा पाउसे लिक ओहेंदननेबा तौरी थबकसे अदुना गरीबनी वासगी निथौगी मागी मतमजेदा सान ताई पोंगसिंगी यामना अंगप डिप्लोमेटिक रिलेशन मनुंग लेबसे अखोई रेकॉर्ड थममदेब याम हेना मयक खरगदनेब लिखलकबा अदु हुजिक आइना हंतक कनोगी केंगतुंगी निंगथौ मचा मासी निंगथौ मचा सि कनानो केंगतुंग हाइबदी सान स्टेट की ख्वाइ चौबा कनो दिनिको स्टेट तुनिको अदुगी केंगतुंग से अखोई यूनान गसु ताइनबा लाओ गसु ताइनबा थाईलैंड गसु ताइनबा जगह समै पोतु बर्मा की मैप्स बाय तौरीदो अदु सिगी मासी केंगतुंग निंगथौ मचासी मासी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दसु कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सु लाइक तमरो मतुंग दा मासी सिदा थाईलैंड की थाईलैंड ने बर्मा ने अदि चीना ने इसकी बॉर्डर होम से बॉर्डर याम डिस्प्यूट ए मोसु याम नको मरमदी हाइरिबा रिमोट एरिया बॉर्डर सिंग सिदे बराबर ओवरलैपिंग एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है अदुगा चिप्टेनशिप से ओवरलोड तौनेबा ए मणिपुर नसु से हाइजनबा बर्मा नु हियर हाइजनबा अदगी सोइदा तौरिजे सोइली भेली सिदैदा अखोई चाइना की नसु हाइजनलपा अदि बर्मा नसु हाइबजनबा पोंग नसु हाइजनबा असुगुम जगह से थाईलैंड का केंगतुंग बर्मा का सु याम थोकनेबा अदुगुमगी बॉर्डर डिस्प्यूट लेबसिदैदा बाउंडरी कमीशन लिखले बाउंडरी कमीशन सिदा केंगतुंग की निंगथौ मचा सिसु यावेबा मासे मसी आइना मागी कर्नेल यूनिवर्सिटी दगी फोंगबा बाउंडरी कमीशन की रिपोर्ट तो मोइगे साउथ ईस्ट एशियन स्टडी की प्रोग्राम दो अदुदे यावबा मटेरियल दगी अखोइगे पोंगी मतांगसि मोइदसु पल्लेरमेबा नत्रगदी पोंगी वारीसि बर्मानसु रिकॉग्नाइज तौदना खंगदना लेरमेबा अदुगा चाइनानसु खंगदबा अदुगा पोंगरबा ममिंगसिदि अखोइना सेंदी कबो ओइना अखोइना करिगे हाय अदगी सेंबी क्याम्बा हाइरिसि करिगिदमदा ख्वाइ सेंबी सिदा अखोइदे सेनवीने लेसि सेंबी नेसु पाएबको अदुगा अदगी सिपोइना लेरिसिगा अखोइ सेंबीसि मियोंग पोंग हाइरा कौवेबा अरिबा एंशियन नेमदा अदगी मोइगी सिपोइना लेरिबा स्टेट असिसु हानदी ओंग पोंग हाइरा खंगनेबा अदुना पोंग आइसि अखोइना पोंग होल सान नत्रगा ताइबु मैतैना पोंग कोरमिसे अखोइगी हानगी अरिबा रिलेशनशिप ता पोंगने लेरमदुदगी मैतैना पोंगसि कौखिबा अदुगा स्वाइसिदि लानसि याम कनबनिना बराबर मुइदा अरिबा रेकॉर्डसि याम तोइना मांगे मै थादोकपुगुम याम तोइन तोइ लानसि यामना कनबनिना अखोइ मैतैना मणिपुरना कमाय तोगि चिंगलोन मापन कोइसलगा मयाइदा भेली इमदा लेरगा सिविलाइजेशन अमा सेमगतखरबनिना कया मीना यामना लाइना योबा ngamdabaniना अखोइगी मणिपुरदना once amukhtang leigraba record adu mayek sumna leiramba oiramgani haina aina confidence leyeba aduna musiki akoigi san chronicle gi manungda soraren masa khunkumbaina leirmiba maitei lariksina kwaidagi hena mayek sengba chronicle ne haina aina hainingeba maramdi ai akoi sipsong phana chronicle ai khara nainare adagi chiang mai chronicle nainare adagi
non chronicle nainare hariba moigi chronicle singdudasu yamna yetnaba sengdaba mayam ama yauriyeba adu akoigi soraren masa khun kumbasidi yamna hena khwaidi hena mayek sengba chronicle ni haina lawningeba aduna maram oraduna aina husik aidi history of the San Kingdom of Pongaina ai madu oza aroibada oza da hangning se akoi time se lesson lecture oza aikogi manipuri khwaidi ki chawba mabangan kanba ding thawma ne hairiba aikogi madiu pam haibase garib niwas pam haibase maji aikogi Burma agi history sing da tare tonga tonga chronicle sing oza na nainaba mayam se da magi matang se kai kai na pan ba thengni oza aduga nga husiki aina hairise mana 산기 아로이바 닝토 아마 하품기 와리세 마시 사이기 갱둥기 닝토 마사두기 레코타 마나수 아두 여러메 아두가 리스 오프 뽕킹 하이비수 마나수 하품메 아까나고마나 뽕아이시 atop scholars in a pong matang si Pemberton's pong hairaga koi masi akoigi Manipur rondagi paidi shenbadong na yamna negligent sama mawong da study moina yamna kakthana ba lakna badong na iba yamna thawoi da ba uina tawbugi writing si ai uiyeba aduga yamna maruda yamna madu yamna mawalong na lumna lawda bagi mawong da haitare ko adu husik yengaga study toraga husikti Burmese writers in ju pongi tamsi accept tawre adagi amu akoi di ahom sena akoi journalism na lari athaba ahom sena lari idai madu desu mazu ngasai gi pongi maram da yamna pandraga su akoi gi pong na sida tare mi basan gi sini hai basi mazu di pong ai bo wai si mazu accept tawna asami writer du su huziti iba thengnare ba adu ai gi di aduna akoi gi da lairami si kayam yamna authentic oibano hai basi ai sahi angang ori ngedigi ai di ngasai sigi pong tai gi matang se age class 8 9 10 dagi nainaraga la kharabane ba adubu aina masi yamna thindari basidi kainoibu aingonda kari haini taruba situation haitare ko aduna situation mayam duna su aingonda khara thengdale adagi amusi loisal agan sida mu ai yam kana seriously na ba musu thengnaru re ba mit kinate aduna ta ba musu lai adu tawru re ba adu huji ai loidi loisan jare adu ai masi aina proudly masi Manipur phangi ba chronicles han tai chronicles se masi yamna very clear oi ba chronicle ne na hiding okay oza